te perluan season 4 ngini ya pet perluan ini kijaka ngini po jakrem terus absen kijaka kidang pahu bahan Tanjung Pi kelaban wan bed lasya dang step perluan pet kijaka kidang pahu belin wat pidah tiap pangkedang nan ongi nang sawes teruk kidang pahu te wan bed lasya dang step kijaka kidang pahu nam Tanjung Pi naduk kapung gemengkong haduk kapung besau dang poi bro tang ars pa angur dari kapung kalaban nyam haduk si hajar tam te perluan sawan bed lasya dang step kijaka kidang pahu bahan Tanjung Pi kemenengkong penyok du silak kabar san pojar kabalai san pojar kabasau san pojar begitu ter na kabulu ispo du kakerang kabis po dang yo ispo jar bagi constant price du sau po to liya kador arajar mawai te perluan pet kijaka kidang duna sebab plat te pila wan bed lasya dang step nadu kapung kemenengkong hadu kapung besau kijaka kidang kluit te wan bed lasya dang step perluan pet hadu kare kliman taru pet kijaka kidang pahu bahan Tanjung Pi te kublai sibun kublai jarngu kersan lang kena game di balung kartong wa bagi blok hang ni hapo terus friend jakram sabus kel district lenti bayad na makrat syara mau kublai sibun kublai jarngu pe kublai hadu kut ini video kibadang sa baro kublai sibun kublai jarngu jingut takam pet thali pet blok non bu jaka padon breu pon bu jaka hakane kepung kepala heru nang free ba pet berkepung kuar kepung belai kepung menkong menuju kepung besau ngan saring ki jaka kinang pahu ba Tanjung Pi prokromon pet tang luwe bon bu stikar nah nih pedang jar buat komuniti masya kejinyao rado dai bakai thali datang tuwe buat nui ar trai tu ar lai sao ni dua warim san terlibat kani kapung ke bawah lai pet dang duna breu bah syabah plat